Savea. Malor sa wasa malor sa ifua. Ia whape foi le manu Samoa e mai se lawa nei sa mama tina matsua. Ia mana I paanga foi mo a inga wata o tele lava. Na yo a inga ma paanga walewa le so fitawi. Ia lewo o toi mawala o telefoni ma so so sai mai ai. Ia whape foi la so lo wala au mai pe ono fia mana o mio se soani. Whatsau lava ile msa upule tata no ai so. Ia whaftai tele lava. Sa pai whaftai sa talo. E malo lava ngā lue Savea. Malo fo le soifua, malo fo le ono sai, o le ua tātou nuu mai lava. E le taimi fo le tāpo le kalame o le ngā Gagaifo Faiva mamalu o le tunu. Ia, whapaboe, o le nā ue toi fo I le ngā ruenga po o lo I pēna I aso malo lo. Ia o le oto I fo I le so mafua le aso nei. O nei le sa whaile mato fono fo I le por solo le taulanga. Ia. To te le ia le mamalu le tunu e me se lawa sanga se whainga luenga sa Hawaii na whai le Outer Square. Kuna o le sa whai o le Section 1 26 o le tula fono e release mai sanga se whainga luenga o lato ia taule o mai le fono le sa whai. Ioi. Alo, o e fia ni te ngata e te sila atu e pei e te whainu mera sa anga ia tu le so. O le mātou a iuni e luas fulu pasi sa o atu. Ai le tauli e tangata na o atu I lato ta avale. O le first union, I believe, e luas fulu lima lato pasi. Ia o le pe lima pe ono uni sa e tai le nova e atu wa amatan sa ilunga o a fo ele social media. A me se fo o le news le o wa atu wa amatan sa wai. So a te le il mamaro le tunu ai me se lava nei tanga se whainga venga sa awai. Mari ela. Ta bua tele le nā vaenga sa e awai atu. Ia, na maua se lua whelua inga ma Queen of Tuvalu ia whala haulangi. Ia e sama whelua ai lea songa fuana walu ai le. Ona sa pisi la sa valele le whape mas whelua ia. Ia o nei fuela sa pisi solo e lo matua I oe. Po e ata ma fai interview o tanga se whainga luenga I le media la sa so tele I tai. Malo, e masani o na whaini o tonu lava wa meana e longo ia sui o lau tō uni o mea nei o newsletters, o pamphlets, ma mea whapena. Ina ia la tō iloa o anga I o inga I o lo whai. Ia a wafo I events o lo tutupu I le whainu sosa ni atu I le lato ngā ruenga. Wa foi to se ato limas fulwafe ia tanga so members lava le unile na mato wa ia nationwide so o le tele ala wa le faina na felo ai masanga so ma ia o newsletters o fono I fai on Zoom meetings every month I vai nga ese to fala to mane saimi ia fa pe foi la les ya sur tele saimi ia se toi ma so I fa tanga sfainga venga fa solo tswai pe yo o tu mai e tau longo longo tswai ma felo ai mena tanga ia ma lo fa tai e te sila fia oi ese ile nei vai aso na tala ile tato fono fole le choka mi Samoa ia na vai ila ile vai ngai fa ese le tu pa oli ese foi mata upu patino le tu pa o tina mata mai tai o le tu pa o tupulanga telefo ia fa pena foi male fanau ai fa pito lava ia le vaenga sa tala no ina ai e sui o atu nu ia limas fulu ono le tatou ngaruenga o lo o fai le tatou te whata mala ai I le soifua matua o tatou tangata matua ma e ai mana onga tu mau ia po mana onga fo I whaapitoa o nofo mo mafau atu ia te oe telo nei mea na tata noi o le o iai se blueprint o se copy o mata upu ia au mai whape o le tala noi a le wo tilo tu nei wa no nofo mo wawa ai se tala mai ma fai mai po o hani mata upu a o vai atu o le matua ta ua ma le tele o tangata ina ia awane I tātou whata mala I le va aia
Mana tua o tangata nei o a seta tā ua ia. Ele lau. Yeah. Ona ole to mai maleanga vaa o lo o tū mau pēa ia i lātou. Ma ole ala lea ala ia na fautua ina i tātou. Tātou te mātai tuina, tausi a umila lātou suifua, ma ia maua le mālosi, ma ia whaatu mauina, le leo lātou mā fau. Ina ia vane mai, to mai whai ana mua, o tala tu o lea tunu, o mea lofa ia sa lātou iloa, ma wha matala mea sa ola mai ai. Ele ngata inga, o so o tanga wha le tangata, ma ngafa o a inga. Kwa se sila i. O mea sina ia ta oto i le. Na tua i wha tawa ina i loto. Le tatala ina o le fono i le asong fua nafi. Tau noa i le vaenga le. Ia, e paulawa o tele i maua tele sea wano e masa no le pisi. Ai o le aso lea i tupulanga sa le vauna o masa suai ma le sālanga o le fono. Ai e whapese i o le weekend o le masa asua le. But I remember one of the young ones, Faimai Lansala, we have a history, we have a future, and we have a history, or something like that. Wa sa awaila sa noanga ole oa telele a matu pe mavai atu sa so matua. Ai le whasatala noa mai ma wei taso. Ia na ngalo atu leo vai ngata ua ai mai se lava le. We stand on their shoulders, the shoulders of our ancestors. Pe yo raso ia le taso te wala ino taso i nei sa mi nei. So as so le lava le tulanga le e sa ua i o le vai o tamaiti e whanau tu planta la vo. Ia e mai se fo i o le tausinga o mātua ona o le tele o swinga la wela so i fuanga ona o natural changes i ele so i fuanga tangasa pe amatua. Ia fioro la so malo si faletino lo la so mafau o awala umai sa masani ona malo se laso ona alewa amasana faisitia ona ole swinga lava le so ifanga it's a south wela pen of follow us lo sanoanga le faisa sapu to raise awareness it's a uai ole loai it's a so communities and mesela va so ainga le swinga sala fea ngai po natural changes ye sa so sanga sama sua e fa tau ye le tau singa fa tau ye le au nanga e mese foi Samoa tsele na le mawaya fa manianga le mawa nei mai le malo mai si fala tsonga so tsele malo ai wa sound pe o le tsele lo wa experience lo mana mala mai ona smatu sinasa mawale dementia. She had 3 strokes. She had advanced dementia. So pero nasa o mayema so ainga etio le senga male selo awala sa mafai fasino ile o nanga male sa singa o yes e o la vaina ina maliu. Pe foi la o se lo fanga sa ele nga sai ile vai asui ile sinapo Samoa sui mai. Ia me se foi le ainga la ainga ia pe fa fena ko pala ainga ma swinga ia o ia ma lo va ftai se tau vai o taua o le la ola mai tangata matu o la o foi la tilo ia o so malava e swinga changes evolved. They don't stay at one particular place at a time. Olona winga foila, e wa uina fo itato to cope and deal with these changes time after time, over time. Matato fa mo wina ai ele tu tusapea ia le malosi matulanga o winga mamana onga ile taimi. Olona winga o tato la tang te whainga winga tang te tato te longo fia. Eile me o sui, eile senga o le tusa lana tū, malana amio, o ana tala e whai mai, o me mana o ai, the changes in swing moods, pe te ia ua vavena i tal, aile ase me ai. O me tailo ia o tau ma le tau ngā ruenga, ma tūlang whapenama le whenga i fwoi mtangata mtu, o la o le na experience,
wa o mātou grandparents, te ngata na umi tele soifua. Na o vātou ta se lau tau sanga o le mātou. Ia, ole tāua i ole tūna titilo iai, e whasau le planning, long-term planning. Po e ofula i nei sa mile ai, e watu sa mapo tina le fōmai. E titilo le ngate mana o ngā sa mine po a o nanga e tāua. E titilo what do they need in the next year or next 2 years? Yeah. E whatu sau le iai ole plan lea po le a foi. O le whatino ina ngā luenga le lao iei a wai le whapea e toi fo i tua toi malosi e whasoro solo atua ina vai atu ma whai titira la to malosi o i lai titira iei le tapenanga le ngā se titono lo toi whale mele o lo alala i ta mapo tina ai whapea fo la poani se o nanga pe a whapea mana o mia le full time ke ai i whale tanga ta matua po isi no whaanga whapea na. Malo whaftai tāua tele. Awa, sau le tāwale. Au le mwhaino o tusia i lalo le telefoni. Ole whanapa patonga. Tūma oti o lea iaia lātou, le whaile lātou partnership ma le Radio Samoa. E ta o le helpline. O mawhawhaila i ele i tamata upuia e la lātou numera o varuse lausa i o se teimi o tangole to e mori atu. Ai o mea uma i e tatala noa i, au whalong tu, o lea saua i lunga i le helpline. E o lava interpreters, o lea au whaamtala upu o tangata e fia maal malama i ai a tatau o tangata mātua ma e mamai. O le vaai o le fō mai. O le o mai fo i o tangata e feso soni atu, e o mai sa o le fale. O whapea, vai. E tauna po e mai e tā, o alo numera le e seisi teimi. E feso soni e ina... Tele o nanga po o isi whara pitonga lea, lato se whaia fo ia, ia o nanga i mo tangata mātua. Mai lato fo ia maua i mai tu mau tino po na mawhawhau. Ia, ai tusala o nanga nai ngā lulu e whaatasi lalo whaamalu lea, a wāre tele o whapitonga ia, e au mai le mālo le funding. Wa e fo i pe o fale ma a vili atu e fai mai e o le wins o noi nai e refer mai lato e o atu e sasoani a inga e pia mana o mia fale po mea tau mafa po i tu fa pena so o le tele o le mea na le famani e ia mea nei New Zealand o le tele o nanga ia ai tele fo ina le sila fie tatu tangata ia po a fo ia o nanga e silina na ngā matatau mo tātou wai fo isi wharapitonga e whao ngā aitanga sai ma wai lātou tupepo lātou profit. But mana ia pēr maua maina, so sai fuile ia. O le healthline la na o te sailia i le pōna nei. Vai aso le na sei ma vai atu nei. Na o whalongolongo atu ai. Au tangwala ia tustusi au notes. I le whao ngā ina o ngā ngana e lua. E le teine fō mai, po le teine tausi mai pasi. I whale mai, ma whale o tangata mātutua. Rau whapelea. O le ale e whawhita auli le tula i mai nei. A wai tau na whata ua lea i ata tau. E le ngata o le tangata matua o le tamamatilam. A o le au wala fo e so ta i ai ia le tangata le whaia le ngā luenga. Ia malamalama le tangata le matua. Sei whapena e whalongolongo i le New Zealand. Tele whalongongo iai ai e pēr matonga luenga o le tā ua ia o le mala malama leo so sesi lava postanga whainga luenga postanga sa o lo tariaina se services e tā ua le eo fwoi pefa pe i tono le whale mai e tā ua le whaamala malama tangata o le ale tulanga le ina ia o le ale whala au le avasu o le ale mea o ngai whala au o a for any side effects so e tā ua i o na malama tangata i le ngangana i malama mai ele i whai unga wai o le tele au taimina le e o whanei ta tangata matua pe musu e whaalawe e whapea hilea i o le au te manuia ai se la whapea atu whamatala atu ia o le toi ina polo matua e ama mai whamailea i le au te manuia so le tā ua i o le ngangana o le tu poina e o whaitono whalwhainga luenga e tā ua i o le mana malamo o na whai ele o se whaunga o se whai unga tā ua ma
Atalia ile au nanga lea. Malo, ta utile o le whalongolongo mai nei ta mam tina matua ai tau o lunga la vai le mta upule nei. Wa ai lau fo mai o le ainga. Your family doctor is the key to every service provider because o la tau le nai whaia le whai unga ma la tau mauti noa lele. Ioi. Ia Ma mawhaia fai na le social. fesili. Ma ta ua i o le o fesili. I heard ia Dr. Lena Lua tatana no anafi ia. Yeah, We need to ask the right questions. absolutely. Telo taimi. Elo o fai fesili te tau ona fai wai ele ngata na tau ia mele tuku. E fesili polala mele po fea ma wansu sa soani e taua i o le fesili tauna whaamasani e tero tātou, don't be afraid to ask what tēnau taimi e nana tātou woa tusia a mai le whaspepa e alo mai le tarawai Yeah. ai le e mase maala ma pole a mene leina a mai le tarawai lea e tāua fo le fesili o tāse wa ai le tāsa mātua ia maala mana mai po a fo suinga pe ai se avo o sui ai a winga maanga po le mafofa fo te mama tina ia awa nei fa pe o le unga tai o te mapo tinai e tu ilunga pe ta e le wale e whana moina fo le tinga o le tino po po nai vi se tu lo ia e sauna mana mana mai suinga lo wa a fiela to tino ma le vai lo wa iai i lo le fa pe este paiere so ina polelo matua so nga mena sauna ta wa ma fai fesili e fa mala mala matili le mata O le leisi sauronga o stasi fo ma I intia I le melea o le healthcare for the elderly na ta wai la le ese senga o isi ma I mental health, mental illness, Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, o isi ngā se va e o mai le teimi o le tausanga matua. O le blindness and deafness. Io, fa le tonu o le vaai, fa le tonu fo I matalinga. Ai sauronga te maloa. We can prove e eitanga te matutua o le taivas full lima o la tausanga, ono o le lei o tau mafa. Ma le lei o siaki. Lea lana whaatau wai nā I le upu lea a fai se policy mō tangata uma o mata o a whaile leo a tunu une limas fulu ono o lona winga e improve le mea ta o le life expectancy lona winga umi ia soifua o tangata. Ioi. Ia, matare foi, silefia foi Savea o tātua tangata Samoa. So a te leo tātua mātua na umia lato soifua ono le leo tau mafa. Rasa mawe Samoa le ieni mea tau mafa ia mai tu aisa me whapena. Ai umia ile telo tangata Samoa e ta awatu I vaenga I mas whainga luenga I ofo mai le ile mātua tau sanga la e malo los. E sao le lei lava. Nā lo, whaftai, tā ua tele ia le whaalongolongo pe I whono nei. Mai o te manatu fo e tā ua le tuli loa o mata upu I e whai. Awa e maua, awa e le mawhai a, o le wala tō tele o le population o Samoa le wei nei. Wa vave o na mātutua tangata tusalea ma New Zealand. The population is aging very, very fast. A oai la o mai I le si leina le ngā solo e whai ia ngā ruenga ia. Ngā ruenga alofa, ngā ruenga tautua ia mō tangata mātua. E peo le mea na o lei ese popo le ngā fo lele. Ai le o se ngā ruenga I fia umatangata e oi whai. E whale si tu le e tu malo si lawa I e mato iuni e whaita tu le malo mai la so I e whai unga I e a fia ai I tu la sangas whainga luenga ma tu songa sangas whainga luenga. O nei leo tilo la so le swinga le wei ia soifuanga sangas amatua. E alu uma ia la so fufuanga I le se feino le tupema le taimi. Alo allow my they do not give the time if I o nanga nei peno fai atu le tami o mawai
e tina se sanga so mo dementia e mai na le afai tu la pe la titi for taimi e fai le o nanga e te tauna mala malama leila so i swinga i wa ye le tino le mafau fau ia ma winga o mo tanga sa matua e fa fai ngo fie na fai le o nanga le ia lava le taimi e fai ai ia lava le taimi fa sa tala no ai ma fai fa le awane ia ni se afianga e maua mai ona ole tatope lau o ngā luenga po le fai fo ngā luenga ona le lava le taimi pe le tuna le fai smalo se ma so taimi nei malo fa tele ya on ole taimi ya ai ta bo tele le fa fonga mai le atunu o lo ia se segment po se va engo le por kalame le Gagaifo Faiva langa o lai tapo i o tātou Faiva e nai o tātou te mamtina matua a vea fo a o nei alu le si vaenga e o le onga ma o e whainga ruenga ai nofo na o le tui ina le whale ma lo matua. Na paua le nei o tangata e whai poipo i ai. O le tio. e sa o le E whaalongo longo ai love a pe to feel that void of no entertainment, no events and activities. Wa pe o lato me fia lea. Ya pe fo la lona na le on to fi fai fu tala maria wala ka ye yama. Yeah, loneliness is one of the major issues of Tailoa. We are feeling sanga masua. Ona la wo le pe wo afai wo maliule tinapo tama. Wale sisi au tupulanga ye tutusala totala. Ya wo rush solo tama itiam mala ainga fe auma onga. Ya pe ona e saunua e paule o le awala o mawai lato le so tanga le ma fafo atu lato fale ai nei foi ni se le tele yo fala pitsonga ye ma faina o ye tanga sama sua e o e mole aso e ta alo ai fela sa longa faila so activities e mana ye foi e ma wai se so tanga mana isa mama na isa sama sua ya ma lo fa te tele la vai ya te o le tu fine ya a me se foi ya lo sao le fa fonga mai le tunu fa mana tu pea e le to se pe fa ititia le lofa blanga le lei ma le va ai fa le lei ona yo tato te mamtina matua ya manatua o merci na fo le na no fo mai la to ma tangata ta wa tau ona mo o ma tato le fa nga wa le fa sao ya te o to fine au tau sila nei I tu singa e tai whapenale ma fia o lau pepa ma pepa o maliu nei lo tamamatua o tamamatua I le tua lo tama ma lo tamamatua I le tua lo tina o tangata na umisoifua na o taisela ai le ngata I lea o tu singa a wafo I ke kangolo e valu le lima pe valu le ulu pe koso le vae ko il pakua ma se pengi ma se pepa ia fa saulo ole na fale o tatu ai nga va na usu mai la ele o to ina na ya pai ma la faile I ka ki foi ma san no mai ngi fi ai mai ngi va o ve ko ya sorry leila ole tele yo ma tu singa e mo mai to ina ia matala e fa matala la fo na la yo na fai si mala mo matou yo matou a inga mo matou ngafa me va pena mo so tanga fa o isi kwa le ai ma so mako so kanga ai ai o a inga no si ma fafau e to ina mo lo matua pe kele pe le kikire me vai sfarave e tulia o e te a fai fu ele ai se tonga le se tupe ave o e tuli matou e o e fai fe au I o me ala e fai me a va kula le kuli ma ko yo kau ke ai ma masi kako ai nga ele ngiu zunga me ni mafukanga vola a o mea sa fai I le vale le o to ina mo ono matua ma o si ai ele o toi mau le te mil nei le ai le o toi mau fai ale wa o lar kan kai longo pa sisi ma fai sianga mio ai fa tele alo fa tele mo la fionga te mai tai ta fe lo I pea
Ia, ai tawalunga mai e oele, le tā talanoanga nei aso. Ia, whafsai se lava Savea ma le amanoa, whafsai Samoa le tapuai, whafsai fo'i, whapitoe e laso uma lava o loo, whaile ngā luenga tā ua le tausia, ta mama sina māsue, ta so a inga, ia whafsai ta mama sina mo tō tapua inga, mani a tere le atua manuia, ia, whaiongo le nei aso, Tai lava. ia, whafsai lava, Ia, whaftai foi. Tā whafsai fo'i, whewai, tai atu lo soifua i lea vai aso. Ia le nā Samoa. whafsai lava.